Good morning, bigat manan. Kitaan tayo no nya ti niloto na ni Senyorita Jacinta ni Ale nga pamigat tayo. Kita nyo mo't ati badok ni nag-cute dati badok ti nakasurat eh. It's Joshua 3 kunana. Dahito tiniluto na niyang champurado. Ang pagkain ng mga champions. Yan kano. Naimas datoy. Nag-cute pa dati pinagikakmot ani nga bowl. Olive. Olive nga kayo. Kantay tumot ng tigatasan. Pangapang pasamit na no. Basitlaan. Pagkain ng mga champions. Champurado. Salamat apo, bendisyonam apo dagito nga taraon. Mangted ka apo, man nakabalin nga Diyos ni Abraham. Yeshua HaMashiach, your son. Christ Emmanuel, wonderful counselor. Bendisyonam mangted ka apo. Iti strength mi ti inaldaw-aldaw. Salunat in Ilocano. Amen. Datoy mo na ni Borsyaw, naka-off tata. Nalpasan nga nangan ti champurado. Dataman na nagbuybuya. Agmalmalam dahi ta, agbuybuya ti movie. Kun YouTube. Agkalkal yun ton. Agkalkal yun ton, di karanan. Kasi dapat nga ipagkitang maganda. Nangan pa ti pandisal. Kitain yung ati ko ani palaman na ni Star Margarine. Nangan ti iklog, champurado. Naimasan nga pamigatan. Salamat apo. Bago ak mapan-agbike, ag-blender rakpay kadagitoy. Kadagitoy nga prutas. Aglalaok, celery, duwa nga prutas, pipino, English nga pipino kano datoy. Naibos nga mintila ko na ni Ilocana, di farmers market. Kan may isa nga persimon. Kan dagito nga bulbulong aglalaok. I-blender ko dagito paglalaok kakmutan. Adda ka nga nya na gana dato yan. Nato nga bulong mint. Daytoy mat parsley. Daytoy mat nga ilaok ko manan. Awan dita Pilipinas datoy. Hanang nga nakakita dita bagyo. Collard kunada pang Amerikano, pang English. Datoy kale. Adda nakita dita bagyo dita market. Kale. Datoy ne. May isa nga klase ti dandelion. Ada dandelion nga nalabaga, ada mo dandelion nga green. Naibos din nalabaga di farmers market idi last Sunday. Dagita ti bulbulong nga paglalaok ko nga i-blenderan kan dato yan, prutasan. Inaldaw-aldaw nga dagitoy. Apo bendisyon na maasika ta isumot iti bilin mo. Numampay idi ka ubingak kat nahiligak idi nga nagkakaanmot iti karkarni idi nagkatrabaho akon. May sape dagi jayan ang nangted siguro kadagiti nga saksakit, bukbukol nga sakit, gapu mo lang kadagiti mamakan. Gapu ngamin ta saan tayo or sa anak nga nagtungpal iti bilin iti apo. Although ijay baryo ide panay mo nga nateng idi ka ubingak, ubing kami nga saan kami nga nagsaksakit. Aji kasi si dami ti dinengdeng idi ubing kami ta panay aji nga nateng. Nga mi din nagkatrabaho ako, nagkakaanak matenti, kumkumpormitan nga karkarnin, kadanya dagitan, processed foods, ham, iso dagi jayan, tinakapirden, nga pangalaan ng tibukbukulan, tibagbagay. So saan nga nasaya dajay. Kan may sapay, ajay, nabasak mutlaangan, nga
iti bilin iti Diyos Ama, nga namarso ti langit kandaga, Almighty God, nga dadjay Book of Daniel mutla nga mangan tayo iti panay nga nateng, ta iso ti kingkinan dagiti kwa soldados. Idi time ni Nebuchadnezzar, King Nebuchadnezzar. Nga panay nga nateng ti kingkinan da Daniel kan dagiti kakadwana, kat mas healthy da compared kadagiti warriors ni soldados ni King Nebuchadnezzar. So nga, dati yung matatan, paglalao ko, dagito yan nga blender na, nga natangan, kada prutasan. Salamat Apo, bendisyon naman ang dagito nga taraon, nga mangted kan mangagas, ti anyaman, nga klase ti saksakit. Yeshua HaMashiach, your Son, Christ Emmanuel, Wonderful Counselor. Amen. Dagitoy pay gayam ti ihalok dita blender ko. The lemon, berries, aglalaok. Kita nyo man itabag yun o dadagitoy ni raspberries, kada blueberries. At da nakita ita idi cathedral ngam dagitay wild nga babatit. Nga berries. Diyan nga to. Ada taglakla ko dita ti kwa. Nateng prutas nga organic. Kita sa dagti katedral. Salamat Apo, bendisyonam dagitoy nga taraon nga parabor mo kada kami Apo, mangted ka ti strength. Salamat. Pangaldaw manan agluto tayo. Nya orasan alas 2. Alas 2. Dati tulot-tulot ko nga pangaldaw. Sa bagay nagladaw kami magamin nga agririing dito'y Amerika. Tabakasyon mutan ni Cordapia. So, dato yan ti pangaldawanan. I-bake kumutan dato yan dito eh. Ikaklaang ti asin, lemon, kan basit nga olive oil. Suntutan ti iwakawak kunton. Mas jayan. Sa kung tumutan i-bake less mantika. Awan ti mantika na nasaysaya at nga kanan sidaan. Salamat Apo, bendisyon naman ang dagito nga taraon. Thank you. Kasano katatang mapan agbike datoy. Awang mutun data initon nya orasan alas 2 ti malam. Agar arbes nakalamlam nakaangangin. Salamat at dati bagyo na. Nakapuy ko yun.